وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمل حملت خصاله الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياه ابن كسي واسمه مجمع سمي بكسي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن Jadi kita ni bulan Syawal, bulan Syawal Amalin Rabiul Awal. Ya musim yang pekerjaan dari lihatnya mak patut itu si Ali Awal luang lagi si kamak batak si Muhammad Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Gha tiapan dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bukunya maksud mga puluhan pun biasing kaiwanan magbaita. Kung isa ba dising Nabi Muhammad Maida? Sinabinya, La tatruni kama atratan nasara Isa ibn Maryam. Ayaw ni wakulagbuka, biyak panglagbu Nabi Allah Isa. Pag isang tungdungan, tingnan siya ito, ito magdamag ito magbuo. Sebab ini Isa Tuhan siya sinta. Ada pun Imam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wala siya Tuhan ta. Siya pagsyukur tapat Tuhan bialahin siya na salamat kita. أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله